Teži psihički poremećaji, u koje spada psihoza, nastaju pod utjecajem različitih faktora, a u isto vrijeme oni utiču na mnoge stvari. Neka od ovih oboljenja se najbolje leče lekovima i hospitalizacijom. Da bi ljudi sa psihozom dobili šansu da žive punim, srećnim životom i bez simptoma, moramo poboljšati tradicionalni model lečenja i dodati psihosocijalne intervencije u paket naše zdravstvene nege. U zemljama sa niskim i srednjim dohotkom, tražiti od kliničara da rade dodatno, dok su oni uveliko rastrzani postojećim obavezama, nije nimalo lako. 2017. godine Europska komisija je finansirala Impuls. Istraživanje dizajnirano da pokaže kako možemo da iskoristimo postojeće resurse da bi lečenju pristupili više holistički, da bi rezultati bili bolji, da bi bilo manje nezadovoljenih potreba. Počeli smo da primenjujemo Dijalog Plus, psihosocijalnu intervenciju za koju obuka traje samo 3 sata. To je metod u kom se koristi jednostavan skup pitanja koje omogućavaju korisnicima usluge da kažu šta ih muči i da dobiju podršku da bi našli rješenja. Naše istraživanje pokazuje da se intervencijom Dijalog Plus kvalitet života može poboljšati nakon samo 4 seanse. Nije bilo teško primeniti ovaj metod. Saradnja je išla lako, medicinskom osoblju je sve bilo prihvatljivo, a za pacijente je bilo bezbedno. Ovaj metod, samim tim što je generički, mogao bi se lako dalje razvijati. Ova intervencija produžava trajanje uobičajene posete za oko 8 minuta. Pored samog istraživanja, obezbedili smo preko 100 sati treninga za saradnike u istraživanju. Nadamo se da će to doprineti stvaranju velikog broja budućih lidera u istraživanjima mentalnog zdravlja. Da bi bili sigurni da će naše istraživanje imati smisao i da je održivo, konsultovali smo se i sarađivali smo sa mnogima kroz ceo projekat. Potrudili smo se da osiguramo dobru komunikaciju između njih i organizovali događaje i radionice u lokalnim zajednicama, kao i webinare i online konferencije na društvenim mrežama. U tim razgovorima postojala je nesigurnost kako će sve ovo ići u praksi, ali se otkrivala i velika želja za promenom. Nisu samo kliničari imali teškoće da posmatraju osobu kao cjelinu. Za korisnike usluge i njihove porodice, nakon godina pasivnosti, bilo je potrebno vreme da steknu dovoljno samopouzdanja i osjete se dovoljno snažnim da preuzmu aktivnu ulogu i zatraže drugačiji tip pomoći. Na psihičke poremećaje različiti ljudi gledaju na različite načine. Ali, nažalost, ovi poremećaji skraćuju životni vek. Povećavaju rizike po fizičko zdravlje i smanjuju verovatnoću da će medicinska pomoć biti pružena onda kada postane neophodna. Ne mora biti ovako. Impuls istraživanja je pokazalo da postoji bolji način, ali da se to ostvari, potrebna nam je vaša pomoć. Vi možete da naučite iz onoga što smo uradili i da to nadogradite, da uradite ono što možete u svojoj zemlji, u svom timu i u svom okruženju danas, kako bismo zajedno pružili bolju negu i bolje rezultate za sve.